Welcome back FMC member. Dalam video kali ni kita akan tengok berkaitan dengan order, cara untuk you guys nak masuk based on limit order, macam mana cara you guys nak masuk based on market order, macam mana you guys nak set break even, macam mana you guys nak set stop loss, macam mana you guys nak set take profit. Let's go. Jadi first thing first, you guys boleh buka you guys punya MXC and make sure that you guys dah ada balance, and I do believe that you guys dah tengok tutorial ni, you guys dah tengok tutorial saya berkaitan dengan MXC sebelum ni. Jadi simple saja. So sebagai contoh right now kita akan pergi dekat market, kita pergi dekat Bitcoin market, and you guys boleh nampak kita dah set up very well. First thing first, kita akan belajar berkaitan dengan market order dulu. Market order ni secara simple dia adalah you guys nak masuk pada current price. Macam mana you guys nak tengok current price? This is the current price 99,153. Contoh, let's say kalau kita nak masuk sekarang ni Bitcoin kan, kita nak short Bitcoin sebagai contoh lah kita masuk, sebagai contoh kita masuk 0.05 Bitcoin and kita open short right now. So maksud dia apa sekarang ni, you guys terus masuk and you guys boleh nampak order dekat bawah ni, you guys punya position dah pun ada dekat situ. So let's say kalau you guys nak pakai limit order, you guys boleh tengok dekat chart sekarang kan. Kita boleh tengok dekat sini. Contoh let's say kalau you guys nak pakai limit order, wah, kita masuk-masuk kita terus profit memang technically saya tengok chart pun memang right now tengah short lah. So let's say kalau you guys nak pakai limit order, you guys trade and you guys contoh based on technical apa-apa yang you guys pakai, you guys nak sell. Tapi you guys nak sell bila harga sampai dekat 99.4 ataupun 99,400 baru you guys nak sell. Jawapan dia adalah you guys kena pakai limit order. Ataupun sebaliknya, contoh you guys nak beli ataupun you guys nak letak buy limit tapi you guys nak tunggu price sampai dekat 98.7 then baru you guys nak buy. Jawapan dia adalah you guys kena buy limit. As long as you guys nak trade pada harga yang nanti, bukan pada harga current price, you guys kena pakai limit order. Simple je. Antara market dan juga limit, market untuk harga sekarang, limit untuk harga yang nanti yang belum sampai lagi. Somewhere, tak kisah dekat mana-mana. So let's say kalau you guys nak open limit order, simple je. Contoh, kita nak limit order short, then you guys tekan limit, and dekat sini, dekat atas ni you guys boleh set dekat harga berapa you guys nak short. Macam contoh kita nak letak kat 99400 dan you guys boleh masukkan berapa value you guys nak short. Contohlah kita letak 0.01 lah sebab contoh. Then you guys, kalau let's say you guys dah tahu dekat mana you guys punya stop loss NTP, you guys pun boleh set siap dekat sini. Masukkan saja value dia. You guys tapi make sure that you guys tick ni lah. You guys tick ni, nanti terus masukkan TP, masukkan SL, then you guys boleh tekan short. Macam saya tekan short right now, nanti you guys akan nampak dekat sini, nampak tak? Saya punya limit sell tu dia dah pun pending dekat atas ni. Let's say kalau you guys nak cancel, very simple, pun sama juga. Contoh kalau let's say you guys nak cancel, you guys punya order, you guys boleh open dekat sini and you guys akan nampak lah ada order dekat sini kan. Then you guys boleh tekan and cancel sahaja dengan cara you guys tekan dekat ni, cancel, dan you guys confirm sahaja. So settle berkaitan dengan limit order. Next kita tengok cara untuk nak set TP. In case untuk position kita tadi, contoh kita ada masuk Bitcoin right now kan, then kita tak set lagi dekat mana TP and juga punya stop loss. Simple je. You guys boleh nampak dekat bawah ni, you guys akan nampak TP/SL kan. Then you guys boleh tekan. Then you guys boleh masukkan berapa TP/SL. Contohlah untuk setup ni kita scalping saja. Kita nak letak stop loss dekat 98,700. You guys letak area level yang you guys nak, automatic nanti dia terus calculate. Let's say kalau dia sampai ke 98,700, you guys akan dapat $22.48 and nilai keuntungan dalam bentuk percentage lebih kurang 226%. Sebab apa? Sebab margin yang kita guna sikit je sebabkan kita buka dekat leverage yang maksimum. Tapi tak apa, berkaitan dengan leverage nanti kita explain kat tempat lain. So next, you guys boleh set stop loss you guys. Stop loss contoh kita nak set stop loss ni dekat 9966 kan, which is dekat atas structure sikit je. Which is kalau dia sampai stop loss, kita akan rugi sekitar $22 juga. Untuk yang ini, maksud dia 1:1 lah kita punya setup kan. Dan kita boleh tekan confirm and kita boleh tengok dekat chart, nanti you guys nampak automatic dan everything dia dah ada dekat sini. Nampak tak? SL dah ada, take profit pun dah ada level dia dekat situ. Jadi let's say price triggered, langgar, dan automatic that salah satu kita akan terkeluar daripada pasaran lah. Kita akan terkeluar disebabkan oleh position itu dah triggered. Next, kita akan tengok cara untuk you guys nak set BE. You guys boleh tengok dekat posting saya always cakap bila price dah naik, kita dah profit sikit, kita boleh tekan make sure that kita letak the break even. Sebagai contoh, kita pergi dekat position saya, ni Ethereum ni kan. Position ni saya dah swing lama gila. Jadi kita boleh tengok dekat position ni lah untuk macam mana cara nak BE kan. So kita tengok dekat sini, kita tengok dekat H4, you guys boleh nampak. Saya tekan daily lah boleh nampak SL saya kat bawah, TP take profit saya jauh lagi dekat atas ni kat $4,000, so jauh lagi kan. Jadi contoh saya punya stop loss kat bawah ni kan 1.5. Maksudnya sekarang ni position ni dah boleh BE. Maksudnya apa? Saya dah boleh naikkan saya punya stop loss level tu dekat atas sikit daripada price, supaya let's say kalau price jatuh then saya takkan loss dah this position. BE tu maksud dia lah break even maksud tak rugi tak untung, tapi saya prefer dalam BE saya ialah always make sure that you guys profit sikit pun better. So dalam case kali ni, let's say kalau saya nak BE, saya punya buy
sekarang dekat 1668. Let's say kalau saya nak BE dekat 1700 pun dah cantik sangat. Jadi cara dia senang je. You guys boleh scroll back and you guys boleh pergi dekat order yang you guys dah masuk. And sebabkan oleh ini semua saya dah set, jadi dia akan ada dekat sini tau. Jadi you guys boleh tekan dekat edit tu, and you guys boleh tengok dekat position, and you guys boleh tengok dekat stop loss. Stop loss saya sekarang 1378 kan. So saya nak naikkan saya jadi 1770. Nanti automatic you guys nampak, let's say kalau saya letak dekat 1700, this position kalau langgar stop loss pun dia still akan rugi, dia akan untung lebih kurang $62. So still maksudnya this position saya dah takkan rugi. Ini let's say kalau you guys yang nak trailing, you guys yang nak swing lama, saya suggestkan untuk buat ini. Bila setup tu dah 1:1, 1:2 and you nak swing lagi, jawapannya lah you guys BE and biar je. Should be okay. At least you guys faham kalau price jatuh balik dekat harga kita tak rugi pun. Kita still dalam keadaan untung, tapi untung dia sedikit lah banding dengan yang kita dah profit sekarang. So you guys boleh tekan confirm, and kita boleh tengok dekat chart. Kita tengok dekat chart, you guys akan nampak saya punya position SL dekat atas. Tadi kat bawah kan, sekarang dekat atas. Maksud dia apa? Sekarang ni jadi apa-apa pun kat position ni, saya dah zero risk and saya boleh hold dengan santai je. And ini kita akan hold lama lagi. Kita akan hold sampai ke atas ni, sampai ke $3,000 plus kan. Mungkin kalau tengok dekat sini margin ni yang kita pakai $7 saja, and $7 ni 800%, maksudnya lebih kurang 80x. Betul lah tu, 7.3 dan 883x lebih kurang $607 plus. So should be okay lah. $7 jadi $600 plus kan. Dan this position kita akan scale, kita akan biar mungkin sampai ke 2000 ke 3000 plus lah. Target saya harap Ethereum terus pacak. Jadi ini dulu cara untuk nak set TP, SL, limit order, market order. Let's say kalau you guys ada sebarang soalan, you guys boleh tanya dekat bawah. Let's say kalau you guys masih belum ada MXC, you guys boleh register, link dekat description juga. And in case you guys nak masuk dekat dalam FMC area, which is a tempat close community, yang saya share saya punya full module FMC ni, ada lebih kurang 5 modul. You guys boleh klik link dekat description juga. Thank you so much guys. Jumpa dalam next video. Bye bye.